إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah, malam hari ini kita kembali dapat berjamaah di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Pokok bahasan kita pada malam ini waktu-waktu yang dilarang sholat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu-waktu yang dilarang sholat ini terdapat 5 waktu seseorang tidak dibolehkan mengerjakan sholat kecuali sholat yang ada sebab. Waktu tersebut yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang ketiga menjelang terbit matahari sampai sempurna dan naik kira-kira tinggi setinggi tombak. Yang keempat ketika matahari berada di tengah-tengah langit atau istiwa persis di atas ubun-ubun hingga tergelincir. Yang kelima ketika menjelang terbenam matahari sehingga sempurna terbenamnya. Waktu yang di dalamnya dimakruhkan mengerjakan sholat yang tidak mempunyai sebab ada 5, yaitu 3 berhubungan dengan waktu, yaitu waktu menjelang terbit matahari hingga naik sepenggala. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Dalam satu pendapat hilang makruhnya dengan sebab sempurna keluarnya bulatan matahari, dan waktu istiwa ketika matahari persis di ubun-ubun sampai tergelincir, dan ketika matahari kekuning-kuningan hingga sempurna terbenam. Adapun yang menjadi alasan kemakruhannya adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Beliau berkata, salasu sa'atin kana yanhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihin au tukbiru fihin amwatana hina tatlu syams bazighatan hatta tarfa wa hina yaqumu qa'imun zahira hatta tamila syams wa hina nasifu syams. Al-Ghurub. Rawahu Muslim. Ada 3 waktu yang kita sekalian dilarang oleh Rasulullah SAW mengerjakan sholat di dalamnya atau mengubur mayit kita, yaitu waktu terbit matahari secara jelas sehingga naik, waktu sesuatu berdiri tegak di tengah hingga tergelincir matahari, dan waktu matahari condong hampir terbenam. Hadis riwayat Muslim. Di dalam 3 waktu itu dilarang menunggu-nunggu untuk mengubur mayit karena kemakruhannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Inna samsa tatlu'u ma'ah qarnus syaitan fa iza tafa'at farokoha fa iza tawat qoronaha fa iza zalat farokoha fa iza danat lil ghurubi qoronaha fa iza gharabat farokoha. Rawu Syafi'i. Artinya sesungguhnya matahari terbit dengan disertai tanduk syaitan.
Jika matahari telah naik, syaitan meninggalkannya. Lalu jika matahari telah berada persis di tengah-tengah langit, syaitan menyertai matahari lagi, lalu meninggalkannya setelah matahari tergelincir. Kemudian jika matahari mendekati terbenam, syaitan menyertainya lagi dan meninggalkannya setelah matahari terbenam. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah SWT. Pertama, ketika selesai sholat subuh. Nah, sholat subuh ini secara spesifik ya, apabila sholat subuh berjamaah lalu zikir sampai syuruk terbit matahari. Setelah terbit matahari itu sholat sunat isyraq. Maka dia memperoleh pahala haji dan umroh dengan sempurna. Jadi yang tidak boleh itu sholat sunat mutlak sebelum terbit matahari. Jadi begitu setelah selesai sholat subuh, nah lalu tidak boleh sholat sunat mutlak. Kalau sholat yang ada sebab boleh dalam mazhab Syafi'i. Mana contohnya? Misalnya di Masjid Agung ini subuh Ahad, hari Minggu ada ceramah, ada tausiah ya. Di masjid lain tidak ada. Maka orang yang dari masjid lain itu datang ke masjid sesudah sholat berjamaah di masjid yang lain itu. Nah, ketika masuk masjid ke Masjid Agung ini, maka boleh sholat yang ada sebab. Sebab masuk masjid apa sholatnya? Sholat sunat tahiyat masjid. Jangan duduk dulu kata Rasul sebelum melaksanakan hak masjid, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, boleh tak sholat sunat tahiyat masjid dilanggar? Musola. Hanya di Indonesia yang ada istilah musola. Dalam ensiklopedia Indonesia, kalau masjid itu di samping sholat 5 waktu diadakan sholat Jumat, itu baru masjid. Tapi kalau tidak dilaksanakan sholat Jumat itu musola atau langgar. Nah, di Mekah itu tidak ada musola itu, semuanya masjid, walaupun kecil gitu ya. Di Kakia itu kan banyak masjid besar-besar. Jadi ketika kita di Kakia, kloter kita itu, sholat di masjid yang besar itu 2 lantai malah. Tapi ketika hari Jumat, kita akan sholat di Jumat di situ, lah katanya. Huna. Rupanya itu hanya sholat 5 waktu. Tapi setiap masuk ke masjid itu, walaupun tidak sholat Jumat, tetap melaksanakan sholat sunat tahiyat masjid. Nah jadi boleh saja begitu di musola atau di langgar ketika masuk sholat sunat tahiyat masjid. Yang tidak ada itu sholat sunat tahiyat masjid di lapangan. Nah misalnya sholat Idul Fitri di lapangan. Sholat sunat tahiyat masjid tidak ada. Kalau di masjid ini ada kan. Tapi jangan heran kalau ada orang yang sholat. Mungkin dia sholat duha. Yang 6.40 sudah duha itu. Jadi jangan ditegur. Kenapa sholat ya? Padahal dia sholat duha gitu ya. Nah jadi sholat yang ada sebab itu dibolehkan. Yang tidak membolehkan itu Imam Hanafi. Kalau masuk masjid pertama setelah sholat subuh, setelah sholat asar, Imam Hanafi melarang. Dalilnya ini tadi kan, tidak boleh melakukan sholat. Padahal yang dilarang itu sholat sunat mutlak. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Itu sunat mutlak. Kalau tahiyat masjid boleh. Nah Imam Hanafi melarang
ganti saja dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk. Ya, tidak usah sholat tahiyat masjid. Itu menurut Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i boleh. Sesudah asar memang dilarang sholat sunat mutlak. Tetapi yang ada sebab boleh. Masuk masjid sesudah sholat asar. Tadi kita sholat asar di masjid di lingkungan kita berdomisili ya. Nah, ketika mau ke Masjid Agung sudah asar masuk masjid. Boleh sholat sunat tahiyat masjid itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanafi dilarang, ganti saja dengan tasbih tadi itu. Nah, lalu larangan yang ketika menjelang terbit matahari sampai sempurna, ketika akan tenggelam menjelang matahari terbenam sampai terbenam betul. Nah, kalau sudah terbenam itu sholat sesudah asar itu ketika matahari terbenam sebelum maghrib sholat sunat qobliyah maghrib ya. Jadi tapi setelah terbenam matahari, bukan menjelang terbenam matahari. Sudah terbenam ditandai dengan masuknya waktu maghrib, maka disunatkan sholat sunat tahiyat, sholat sunat qobliyah maghrib. Ini bahasa Rasul dalam sholat qobliyah maghrib ini, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Sholatlah sebelum maghrib, qobliyah maghrib maksudnya, sholatlah qobliyah maghrib liman sya'a, bagi yang mau. Begitu bahasa Rasul. Nah, karena ada kata-kata Rasul liman sya'a, bagi yang mau, ternyata banyak juga masjid yang tidak melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Padahal itu rahasianya kenapa? Bagi yang mau itu. Mau apa? Mau masuk surga saja Rasul menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasul? Siapa yang tidak mau itu ya Rasul? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku itu yang mau masuk surga. Siapa yang tidak menaatiku itu yang tidak mau masuk surga. Nah, menaati perintah Rasul ini baik yang fardu maupun yang sunat gitu ya. Nah, jadi masih banyak masjid yang tidak melaksanakan sholat qobliyah maghrib ya, sudah azan langsung iqomah. Padahal mestinya diberi kesempatan dulu, yang mau sholat, yang tidak ya sudah. Kemudian ketika matahari berada di tengah-tengah langit persis di atas ubun-ubun, nah, itu istiwa ya, kecuali hari Jumat. Hari Jumat sholat sunat mutlak itu dibolehkan ya. Tapi kalau sholat selain dari sunat mutlak itu tadi yang ada sebab boleh. Bahkan ketika mau mengqadha sholat itu boleh. Kan Rasul pernah sholat sesudah asar. Kok engkau sholat ya Rasul? Kata Ummu Salamah istri beliau. Padahal kan tidak ada sholat sesudah asar itu. Kata Rasul, tadi saya tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Inilah sholatnya. Jadi mengqadha sholat sunat pun boleh di waktu-waktu yang tadi dilarang untuk sholat sunat mutlak ya. Kemudian ada pengecualian, exception itu di Mekah. Di Mekah itu tidak ada larangan, saat apapun dibolehkan sholat. Sholat apa saja ya. Yang apalagi di tanah haram. Jadi bukan di Masjidil Haram saja. Di tanah haram itu
panjangnya 127 km, luasnya lebih kurang 550 km bujur sangkar, ditandai dengan batas patok 943 buah yang diperbaiki dan diperbaharui oleh Tamim Ibnu As'ad Al-Khuzai setelah pembebasan Makkah, Fatuhu Makkah ya. Nah, jadi di tanah suci itu di Mekah, tapi di tanah suci yang luasnya 550 km tadi itu tidak ada larangan sholat di saat apapun ya. Sholat sunat mutlak, sholat sunat apa saja tidak dilarang. Dan pahala 100.000 kali lipat itu di tanah haram seluas 550 km bujur sangkar itu. Makanya bagi maktab yang jauh dari Masjidil Haram, mereka sholat di maktabnya itu sama memperoleh 100.000 kali lipat gitu ya. Kalau di Madinah itu 1.000 kali kan, di Mekah 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid lain. Nah, tapi ruginya tidak ke Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram itu setiap hari Allah mencurahkan 120 rahmat. 60 rahmat buat orang yang tawaf di Masjidil Haram. 40 rahmat itu buat orang yang sholat di Masjidil Haram. 20 rahmat bagi yang nonton orang tawaf. Nah, jadi rugi kalau tidak ke Masjidil Haram. Walaupun jauh, disempatkan juga ke Masjidil Haram. Di samping 100.000 kali lipat pahala ibadah di Masjidil Haram itu, kelebihannya tadi itu, bagi yang tawaf, baik tawaf sunat maupun tawaf fardu, itu mendapat curahan 60 rahmat. Yang sholat di Masjidil Haram itu 40 rahmat, yang nonton orang tawaf itu 20 rahmat, nonton dari lantai 3 itu ya. Dan rahmat ini kan sangat diperlukan. Qaribu wasyadidu, kata Rasulullah SAW, suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Wasadidu, berpegang teguhlah dengan keyakinan kalian masing-masing. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat seperti itu? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun kalian ini selamat karena amal perbuatannya, kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Nah, rahmat ini, jadi kita hadir di masjid ini karena rahmat Allah ya, bukan kemauan kita sendiri, rahmat Allah ya. Karena itu suka-sukalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, mendekatkan diri kepada Allah SWT ini yang lebih ampuh itu dengan yang sunat-sunat ya, dengan yang sunat-sunat. Jadi kan ada dalam hadis qudsi itu, ada hambaku yang melakukan pendekatan kepadaku dengan yang padu-padu, itu aku sukai. Ada hambaku yang melakukan pendekatan kepadaku dengan yang sunat-sunat, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintai hambaku, maka matanya yang dengannya dia melihat aku sertai, telinganya yang dengannya dia mendengar aku sertai, tangannya yang dengannya dia menyerang aku sertai, kakinya yang dengannya dia melangkah aku sertai. Apabila dia bermohon, niscaya aku kabulkan. Apabila dia minta pertolongan, niscaya aku tolong. Dengan yang sunat-sunat. Nah, dengan yang sunat-sunat ini Allah mencurahkan rahmatnya, termasuk dalam sholat berjamaah ya. Dalam sholat berjamaah ini kan bacaan ayat itu sunat itu. Yang rukun itu surah Al-Fatihah. Maka sudah pernah kita bahas bahwa bagi imam dan makmum itu rukun membaca surah Al-Fatihah itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ya, dan mazhab Maliki. Karena itu membaca
dalam mazhab Syafi'i itu makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Tapi ayatnya, nah itu mendengarkan saja kalau sholatnya jahar. Karena mengacu kepada surah Al-A'raf 204, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an dalam sholat ya, fastami'u lahu, dengarkan bacaan imam itu. Wa ansitu, diam perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Nah, jadi dengan memperhatikan bacaan-bacaan ayat yang dibaca oleh imam, dengar, perhatikan, syukur kalau memahami maknanya ya, maka Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi banyak peluang rahmat ini ketika sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat qobliyah zuhur itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Apa hikmahnya? Niscaya sholat bersamamu, kata Rasulullah SAW, 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat itu memohonkan ampun dan rahmat sampai malam. Jadi dari zuhur, qobliyah zuhur, malaikat 70.000 itu memohonkan ampun dan memohonkan rahmat untuk kita yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu sampai malam, sampai maghrib. Nah kira-kira kalau malaikat mendoakan kabul enggak? Kira-kira kabul ya. Nah kita ini yang berdoa ini belum tentu dikabulkan Allah, karena ada khusyuk, tidak serius. Kalau berdoa ngangkat tangan, amin, amin, ada amin, angkat tangan tuh tinggi gitu. Kalau istisqa gitu Rasul ya. Nah, kalau bukan istisqa kita lihat amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau gini amin, itu artinya kabulkan payu tidak sudah gitu ya. Nah tadi kan qoribu, suka-sukalah mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunat-sunat. Qobliyah zuhur 4 rakaat sunat ya, 2 rakaat sunat muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. Tapi kalau digabung 4 rakaat tadi itu 70.000 malaikat sholat bersamanya dan memohonkan ampun serta rahmat sampai malam. Lalu ba'diyah zuhur itu 4 rakaat juga, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Tapi kalau digabung, siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Subhanallah ya. Jadi mulailah, tambahlah, jangan 2 rakaat ngambil yang muakkad saja, yang tidak muakkad tidak dikerjakan. Padahal kalau digabung itu tinggi kan. Kemudian qobliyah asar, qobliyah asar itu 4 rakaat juga tuh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, 4 rakaat. Apa hikmahnya? Apa kata Rasul? Rahimallahu abdan shalla arba'an qabla asri. Allah mencurahkan rahmatnya kepada hambanya yang melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Padahal 4 rakaatnya itu tidak muakkad. Jadi jangan dilihat muakkad atau muakkadnya, lihat hikmahnya itu ya. Nah karena itu tapi itu tadi ya, itu tadi bahwa yang suka melaksanakan sholat qobliyah maksimal itu tadi, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud, perbanyaklah berdoa.
Jadi bukan dalam sujud terakhir saja, karena tidak disebut Rasul di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud. Perbanyaklah berdoa, baik sujud dalam sholat fardu maupun sujud dalam sholat sunat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, minta tolong pada Allah ini. Ala zikrika, agar aku ini senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, wa syukrika, bersyukur pada Engkau, wa husni ibadatik, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Oh, lengkap itu doa. Zikir artinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar sholat maupun di dalam sholat. Dan zikir ini sangat penting, ya. Dalam surah Al-Hasr itu apa tuh? Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa zikir kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa diri. Tidak sadar siapa dia. Kalau sudah dilupakan Allah terhadap diri kita sendiri, faulaika humul fasiqun. Orang yang lupa diri itu senantiasa melakukan kefasikan, melanggar aturan-aturan Allah. Kalau melanggar aturan-aturan Allah itu memancing murka Allah. Ya. Dalam surah Al-Isra ayat 16 itu apa tuh? Fa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaul fadamarnaha tadmira. Maka apabila kami hendak menghancurkan sebuah negeri, kami perbanyak orang-orang hidup mewah di negeri itu. Nah, ini ada dua metode baca ini. Amarna mutrafiha. Kalau dibaca amarna mutrafiha, kami jadikan pemimpin-pemimpin di negeri itu hidup mewah. Dengan kemewahan itu mereka fasik. Nah, metode baca kedua amarna. Fa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaul fadamarnaha tadmira. Maka apabila kami hendak menghancurkan sebuah negeri, kami perbanyak orang-orang hidup mewah di negeri itu. Dengan kemewahan itu mereka fasik, melanggar aturan-aturan Allah, fahaqqu 'alaihal qaul, maka berlakulah hukuman kami, fadamarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, hati-hati. Ya, kita kan baru saja diperlihatkan Allah di Los Angeles itu, negara Amerika di bagian yang paling makmur, paling kaya. Los Angeles itu, selebriti di situ, bintang film Hollywood di situ, ya. Tapi fasik. Apa kefasikan mereka? Terdata 16.000 pasangan menikah laki-laki sama laki-laki, homo, disahkan di situ. 19.000 tidak menikah tapi perilaku mereka homo dan lesbi. Jadi 35.000 kefasikan di Los Angeles. Maka fahaqqu 'alaihal qaul, berlakulah hukuman kami, dibakar Allah habis terbakar, tinggal masjid saja. Ya. Nah, ini baru-baru ini di mana itu? Thailand. Thailand juga ya. Ada homo-homonya juga itu. Apa di situ? Gempa 7,7 skala Richter. Hancur lebur gitu. Nah, jadi kembali kepada doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat zikir kepada Engkau. Jadi yang suka zikir itu ditolong Allah artinya. Wa syukrika, tolonglah aku agar aku ini senantiasa bersyukur kepada Engkau. Syukur ini ada dua pemahaman. Melaksanakan nikmat Allah itu pada jalan yang baik. Kemudian tanda-tanda syukur itu
banyak melakukan sholat sunat gitu ya. Jadi kalau kita mau mengukur diri sejauh mana kita bersyukur, sebanyak apa sholat sunat yang kita lakukan. Sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Palembang. Hari ini, Rabu 16 April 2025 Masehi atau bertepatan dengan pada tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan Ratib Saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Kemas Andi Saripudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk melaksanakan niat i'tikafnya ketika berada di dalam masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا
ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.